beli dari la acara pamarimu iti la YKB TV. Mande ditarungin na pulong na miri malakat hamayang. Lumiri maningula awang buang manyaparungin na pulong manang kapipi ari kama. Amin. Ang ubuhago la tamin rin parito napulong na parong la loruyit yana wiling la pamalang kawulot o kabulwak na tema na imiri na pangiya pahadiran nandalaruwaru yeduyaka na papatanda na pawan imiri na uanya akan paparu na banjar na kahiri daw na pamananya na hangaji palihana. Ang ubuhang mula tamu na liir pa ito. Ningo pangiyala Indonesia pangitaya na uma na maparupang benteng napapanja da tao Belanda dan tao Jepang. Nung nabenteng, yaduyaka na pangiya na makapandok duma pada kapandi wiling lamugo. Nabenteng nun na pangiya duma pada aturia na laku da dadalumbuhang kanya papakakuya na mugo na mabuhang paruhaya na parayda. Ang ubuhang latamu na ibirihiru. Karito, idaw to, la pamalang kawulot na pagbuwalo na nagwalo. Awan na, imiri na pangiya takturong dango pahadirang na dango nakabunggo. Na pamalang pagbuwalo, paninay, rukong na paggumulan na idaw. Hinahandok ka dang barang na itin. Pagumulan na idaw niya na pararuko ning tao na mapalako yan naman diham daw na maakat lahangan na idaw. Iya betul na idaw dahil parhaya man na ilaymirik na mandulayan daw na mapalunod. Nakariyo yan na nabuwan niya kaparu daw kana among buat amuano manahanggan niya na magtungula luli daw hindi na mangadat pa apang mulo na niya lay miri daw hindi na buat amuano manahanggan niya na maharuy laluri. Ang ubuhang ko katamu niya imiril pa ito. Tanong ko din yung nalurin na dahil hanggang man niya na mambuto hitahandok ka daw na parang naitin na iya ba ito na ninya miri na pangiya pahandirang daw na pamunong lalurin na hulod. Amin. Malakatahanayang. Lumiri halaman na parungin na pulmanang. Kapipiay ka na. Kamapalaku maniya laluri mahalululod. Ririhi pamangalan niya na mamboto laluri niya na. Amin. Ang ubuhang ko takaliyo ko na pulong na miri. Ang umaruang pa ko palike, subscribe, lang pag-iri niya laang na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.